Remikapta azu ikamataya paubing. Chegishi now being wivang kachangle allowances lupa shapanga mirada CM Piren na chishathaira. Tangkul maite mashid manomay kwai, tangkul maite ngishan kumay miyon kidalay dun. Lake Yangator aja the Tangkul Express wipau tang mering chodang ina pami delay, paubing hi mesai na nganang rumsa. Chegishin naubing ni kjang we allowances lupa shapanga mirada CM Piren na chishathaira. Allowance person with disability being 60 to 80% chegishi kalabing ni migi gijina. Prime Minister we hangshini da kakani kapra zimiksho angashut ungushung kamiyon sada allowances ji rak kjang hiwi aina mi pokrajia. Pauji chegishin naubing ni kangajon audio yaw kami kem akali CM na msowa sami da kamatuli chishat kamina. Chief Minister ki Sothara Basingi Dengbang the 2017 kum kayon gajang hapo kami scheme nala person with disability 80% gada disabled kasaping ni gajangwe allowance lupa tingka shapangamia. Tangkulay na maite naubing kamishit kamano matay sang kawai tochanli kresada rak ngapai November gajang tangkul maite ngishan kumay kwikaki dalay. Maite Civil Society Organization pingling hota Tangkul Naga Naulong na Achahon Tarik Trada Truktang Heritage Center Wangayan Shiroili Gzip Kwikaya. Mayday Long Naubing Aina Tangkul Long Naubing Pom Kangarum Gzip Chile Ngasan Laga Cultural Exchange Program Sada Tangkul Mayday Nishan Kumay Rungra Kala Kum Gjida Indigenous Prada Meets La Kwikara da Miyang Rokhaira. Gzip Chile Tangkul Naga Long Tangkul Naga Naulong Tangkul Naga Foothills Organization Kala Tangkul Long Pangping, Ado, Zingdun, Zingsho, Aze Long Pangping we Minganing Ping Watsanga. Maitewi All Manipur United Clubs Organization, Ethno Heritage Council, United People's Front, Kanglepa Kanba Loop, the League of Indigenous People Upliftment, Lawmi Shinme Abun Loop, Kala Inat Yokhat Loop we Minganing Ping Watsanga. Tangkul Naga Long with President David K. Shimrina Gahang, Manipuli Raksom Mipok Kani Manglaya. Kalagapung lila tampak lila ngurai kacha ray kasang hakasang kwirak vai hangsanga. Tangkul Naga Naulong we President S.A. Ramganing naghang akay na akawi ngishan kala machut papta ngrok kwai tangkul ay na Meitewi Cultural Exchange Program terka saya kala chikatha kazip china koka kasa kwirara la akay na akawi ngishan karing karapli kaya kashi kwirami rada hangsanga. Ethno Heritage Council we President Kokomi we Advisor Longcham Radan Kumar naghang Masa kui tuwa chiki chili huila sago kui pamaya da tui gaya adam chili yang da koko salaga muiwa pulungra. Maitai aina tangkul na ningrin aka kala shongza ngarai gacha yekshok kawai ki paikar kui haira gaji hi kangahan sada adam mitran iramdam aka semka kawai saki gichina da hanga. Kapung tamba gaji tui hinala kangakai kui radalay gaji hangda kangashik matamay kawai Cultural Exchange Program hi kui kapaya da hanga. Tangkul Maite Ngishan Kumay Wivang Organizing Committee la semda TNWL we President S.A. Ramganing ni Convener Sada Kapang Sanghaira. Kala Herikon we President Longcham Radan Kumarli Co-Convener Sang Sakhaira. Mipok may naongra Zip Sada Indigenous Prada Meet Kum Kjida Lera Kala Chiwi Tarik Organizing Committee na Masang Laka Kaura Chia. Pauhi DFM we Aina Kakwina. HIV lambi mari khaktada miyoy amadagi amada sindoi. HIV positive oiba mama mapadagi machada. Sakhangdaba miyoysinga kondom yaudana yuman mari thamba matamda HIV sandoi. Mi amaga yatum siren waiduna sizinabada HIV sandoi. Ana layengda ikapa matamda HIV test tobada ikaplabani HIV sandoi. Jang naina amadi niyom chumna kondom sizinabana HIV dagi ngakthokpon. Sexual transmitted infection STI. Haibadi pinungi laina dagi sungar thopongami. Aduga angang pamdrabadi kondom sizinnabiyo. HIV haiba virus asina mipung khudimagta sokhali. Masigi namkhai leite chahi laining kanglup natraga nupa nupi angang khaidi. Masina mi amadagi amada mathang sendokpa ngami. Aina domu singnari HIV test tawnabagidama. Aina domu singnari kondom sizinabagidama. Aina domu singnari nasabu HIV dagi kanjanaba. HIV AIDS ki maramda hena kupa moron khangnabagidama. AIDS toll free number 1097 na phone to.
English Hindi natraga Manipuri de wari saba yagani. Nako Edge app su download tawbiu amadi seasonaview. Kapung district we bill maramni sarkar HAC kala tribal long na agreement choisa hai machat na pai mrada ansam na ngawaw haira. Ajahon pai gajang tarik shini thang Manipur sarkar Hill Area Committee with Chairman kala at some KSO GHQ la ansam we mi zangda Memorandum of Understanding maya khang rok choisa hai chi Executive Council aina Constituent Unit bingli khangasan malay la kasa sahawgada mukhisang marajia. All Naga Student Association Manipur we Emergency Legislative Assembly Ajahon Tarik Tharada Phangathang Ansam Secretary Daham Zamli Bamda MOU chi Chinaun Saya Gichi Twitter Tak Haina 6 and 7 District Council Bill 2022 Wivang Shokarnas Saga Hai Saikurali Musungra Kala Manipur District Council 6 Amendment Bill 2022 chi Hill Areas Committee Lila Khangasan Malayla Manipil Nada Chithai Rek Laga Sa Wivang Constitutionally Matung Makanda Amendment Quick Raji Mukwisang Pai Manada and Sam Nahanga. Yarina Gdom Dagle Manipur Autonomous District Council Bill 2021 Chi Ayin Ngasang Sakawai Ot Saluda Hill Area Committee Li Etsam Kala Long Nobing na Hangrashum Haira Ka Kapungpam we legislator Pingwa Executive Pingwi Pangrakli Gdom Hauda Miami Gabai Legislative Shongfuli Hapaira da and Sam Nahanga. Yariwi kasaga kanmed aina kapanga ka kathana pingna itumi mishun mangak mitura kala mishun laya kachilila manganing mirror tura da ningai kama pangshoga chita dasa da tribal nauping wivang mapagi kachi constitution li mashula pasak hai egli kiga chakashi makhalai thada khuiga sanghi ngasam phalungra da association china hangaira reject sak hai makhamiya khalai 6th amendment wi phekar delimitation ranu exercise katayrono anti-tribal otsak na da khuira kala chili ngaruk da yariwi aina maning jang otshot rak shok tharan anti-tribal otsak kasali gajang MLA bingna phungra da ansam na hangmathin haira HSC li mi gahai bangshapchi ethungwi minganing bingna mishijin ngui phulungmra kachi hangda HSC hina hiva tribal nobingwi pha khawai wang tribal interest ngak mi khawai hapo khamina kala chita article 371 c li jangda khlai Maram Wivang laying a year Gajihi Kadam now long China Hangsanga. All Manipur Gorkha Student Union na Makokami Gagatuma State Level Reading Quiz Ngahanli Yukro Central School we Maushak Hunpun Awungshina Kakania Li Zangda Maikia Sampanghaira. Quiz Ngahanji Ajahon Tarik Tharada Akatang Class 9 Aina 10 Kadam now being Wivang Runkamina. Ngahanji we result Aya Shok Mida Lema Kong we Mount Calvary English School Kadam now TH Chinglen na Kayu Yang Saya. Maushak Hunpun Awung Shiling Soda Kangla Dombi Froibel English School we katam now Khwairakpam report la kakhani li zanga Kangla Dombi Roses English High School we Mamda Pataraina kakathuma li zanga Ngahanji we Consolation Saman mi chikoli mia Quiz Ngahanji class 6 7 aina 8 tamda khalai ping we wangla rungmida Xavier School Yukru we Tararik kaputang na Consolation Prize Kachishada we Saman Sambanga. Ngahanji we kre aina kakhani lema kong we Plumbing the English School we katam now na khui Sambanga. Manipuli invest kasami matai sangda le kalachina ngale hili kapha khangche khirada khlechi theyada CM Piren na hanga. COVID-19 mimau khangyaw atam we aina stately hanung gahai pingni skill development training program rungmida chui certificate yaw khami ranye mantripukhrili khikada CM Piren lawazanga. Piren gahang Manipur startup chui budget lupa crore thumra mang aina how phokchi ara lupa crore shaka kashung haira skill development ka kubwe certificate sambang gahai pingna startup scheme li apply salu the CM na kasatsanga South Africa le khale namipia ngale we aina chupoma shankhayor India le khuyungda Madhya Pradesh we Kuno National Park le chuho sanghaira India we chida reintroduction program azangi Chukpoma Shankar Jishat Kuno National Park Chile Aya PM Motina Chihomia Shankar Bingji Indian Air Force helicopter Kani Aina Pungunga Shokta Kale Chile Congress numbering Pa Pong Shokta Sakhamai National Issues Kala Parat Jodo Yadra we Aina Mikyan Kuitu Mikwai Shankar Kuikung we Kumai Saga Chitena Chihaira African Chida Introduction Project in India the 2009 Kum Aina Ningchuk Kushok Haina Kjihangda Krewi Shokar Atamwi Ena Chadrag Sachi PM Moti Shokar na acknowledge Kasa
mangawamana da Congress General Secretary Communication in Charge Chairam Ramesh na maringapa pongshoka arihon wi shorgar na rida wi shorgar na sai ka sachi yarili mahangmada ringapa wa thai sala la chida project chi kapang saranu da Chairam Ramesh na gagadom pongshoka Ragadan Amrit Mahotsav we akaya kasada Manipur Health IPR Minister Dr. S. Ranjan Singh na Aya Manipur Voluntary Health Association Officially Mega Blood Donation Camp launch Sami Haira. Blood donation we maram hang gajite hi atami tharan kanala khaira gaji hi hangda ashi khami aina mirin kan kui kapaina kha hi we awareness batlai minister china hanga. Ashi khami hi na Masha chili masajala kapang saya kala aruhon mirin kan kawai toners chungmai shokter kar sahaira da Minister Ranjan na hangsanga. Aya Prime Minister Narendra Modi we kaprazam sho angasut ungusung machut sada India ngalewi abam ngatate dali blood donation kala health camp rooming roka. India na rinda glay 2025 kum ngalehi TB gazat tharhaira sa kawai Pradhan Mantri TB Mukti Bharat Abhiyan lahapokhaira. National Program for Control of Blindness and Visual Impairment Wivangla stately cataract cases later kale thaiwi kwai mortalities sem kwai state health authorities li tizmi haira da N Ranjan na hangsanga MB Laisemba Sana Chauba na gahang blood donation campaign chi chimisho trada phangathang wivang rungmira Aya World Cleanup Day Yukruli Lamiyonda Yukru Headquarterly Cleanliness Drive Kuika Haira Seven Sister Foundation Nathanda Yukru Bullies Infocal Ihau Lungharwo Services Travelco Chigo Adventures Konghang Yi Youth Kala Pungyo Baptist Church Youth Department Zangda Thirkamateng Kwira Kwai Sakamatha Otsin Kwikaya Seven Sister Foundation we Director Sunny Shimrana Gahang Cleanliness Drive Chi Yarili Waste Management Maram Kala Kamakau Safe Sada Gahai Keher Maram Thetang Maingasa Kwai Kasana Additional SP Samir Additional SP Law and Order Shayed Samat Sangda Yukru Police with personnel Bingla Cleanliness Drive Chili Sharukuya Yukru Edisino Ot Kasachi Wivang Truck Tipper Kani Jisina Pungretang we ena Habokta Mini Secretariat Complex Samatamada Yukru Town we Tang Tede we ena volunteer Trakana Cleanliness Drive Chili Bazang Roka Atumna Kamakau Truck Kani Gada Kazip Kuida ATC Yukruna Hike me Kamakau Hor Kwai Pumni Bahor Mihawa Pau Hi Yukru Times we ena Gakuina Air Hostess Kala Crown Staff Training Kami R&T Institute and Aviation Academy Li Tam Kawai Seju Tribe Aina Seju Kas with Scholarship Midale Imphal Singchamai Yumnam Laikai Le Kala Institute Chili Air Hostess Aina Crown Staff with Training Mida Ot Paka Kuilila 100% Kangjon Record Kala Akamangji Aviation Academy Neta Hanga Institute Chili Tangku Now Tam Kuila Sanghaira Yukru District we Aina Training Tagazang Chungachana Airline Li Ot Sambang Haira Chia Chida the Sada R&T Institute China STSC now being tam quick wide scholarship mida kalena. R&T Institute and Aviation Academy li sang kwai batch katuruga we admission la hapo khaira. Chili tam kwai hostel la lay kala shim masasa kwai la laya. Ning sang now being na 8132092225 li maramji kupmay ngahan kupaira. PMOT wi kaprazam show ang sud ungusung mayonda Manipur PJP na sewa pakwada kuikapo khaira. Aya aina hapok laga tadraha tare khani aina tangda state PJP member pingna yari wang phak vai ot ngurut ngatai dei da khira chia Manipur PJP General Secretary kala sewa pakwada wi in charge P Premananda Maitena khang akajang makhaning ni lupa hi ya matala yari wang phagi gaji otsada cleanliness drive voluntary blood donation health checkup camps Moti 2.0 state level seminar higita angran angye khikara chia La Kavak Chief Minister N. Piren Singh and Governor La Ganeshan Prime Minister Narendra Modi we Hangshini da Kakania Kaprasam show Kamayon with Shalam Mivahaira. Twitter li Kapida CM Piren na PM Moti li Okwe Mirenu Gaji Seha Hangjipuna. Ngalay hui Katana being bureaucrats politician Ngate Danala PM li Kaprasam show Angsut Ungusung with Ringapa Shalam Mingaroka. Laluida Aju we Kamataya Popping. Chaigishi now being wivang kachangle allowances lupa shapanga mirada CM Piren na chishathaira. Tangkul maite mashid mano may kwai, tangkul maite ngishan kumay miyon kidalay dun. Achu wipaw hiling changhaira, pang manada klain da tumsay korali ringapakala kamahaya zumisho sa seran.